بهاتنا مها روژیê an Ramezanê liv û tevger li sûk û bazarên Qamişlo çalak dibe. Bi armanca kirmîna pêdiviyên meha rojiyê ji xwarin û vexwarinê. Ez ketime firaqê rojiyê bikirim ji bo sihûrê û xwedê esar bihane. Em dixwaze erza min erza nabe. Bihadir seyriya bakiş bihayê. كيلوات بزاف دو تصدي. والله هاتنا داختنا فراخنا خروجية بكرم هيفي بكن تجار داخن تشبه بونا وصبر روجيا بخير وسلامة روجيا ما درباس بي وساعتها وخش. شینیان باجار قامشلو گلی و گازنجا دکن شبلندونا نخین پیدیوین روجیه و هیوی دکن دوی مها پیروز ده که آرامی و آشتی توایا سوریای بلاو به. أنا نازل أتسوق من بقدوم شهر رمضان. خەڵکی بەبوونەی هاتنی ڕەمەزانەوە ڕویان لە بازاڕەکان کردووە بەڵام نرخەکان بەرزن و هیوادارین کاڵەکان هەرزان بکرێن میلەت لە ئاسایش و ئارامی دابژی هیواداری نرخەکان هەرزار بکرێن تاکو هەژارانیش بتوانن بژین. هەر ساڵ بەری دەستپێکە هەیوا ڕۆژیە ئان ڕەمەزانێ سووک و بازارên ڕۆژئاوای کوردستانê liv û tevgera wê pir dibe lê herdem gazina welatiyan ji bikaranîna bazirganan ji vê rewşê ku نرخên pêdiviyan bilind dikin. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.